bung ni na chang som pakhata hian kan han chhia chom le dona hluh sak tak le ngai na taka lo ngai thla a lo hlir tu te zong zong chunga lom thu suin du sak na chebe ka bu ka cheu bung ni na chang som pakhata chhia zom le phatang lalthom le na hi Tahan Institute of Theology le Tahan Theological College zirtir tu ani a MA in Theology and Transformative Practice Newman's University UK a zoto in PhD zirtur ina in pocha me ani lalthom le na hian mizo identity rampon zo fata thlir na ti thupui mangen aron ziaka athubul lama rampon zo fata ti hian khovel rampon zo fata thlir da nilovin ama ziak tu opna main mar ram abikin ama memal ngai dan ane ber tur thu te fia takin ron tar langa zo na thlak zo fate soi fia na na me zo 1 2 3 alo om to dan te chu chuan zo fate in pum khatna ati chat thei dan le ati that thei jok dan a om thu te po asaya athuzia ka chuan zo fa te hi chithum anga soinan mizo xyz in a then ranga Group X chu Mizoram chunga zo fa te ti in avwa Group Y chu Myanmar le ramdanga po lusei thla kal zel an che na khoi rama po mizo te in ko zel an ni a Group Z chunga mitam zok chu mizo ni in pom lo mai nilovin mizo ti hming dodal ri tu te an ni Group X tia avwa Mizoram chunga cheng ten zo na thlak Myanmar rama cheng tenena hun kal to a kan inkar thu thalo om seitur tam tak om thin thu te aziaka tuna chuan Mizoram chunga zo na thlak om teril ru a in sik soi dang lam hle to a kan in unaw na po in thatlam apan chho zel ni a mu thu te ran tar lang zo na thlak in pum khana chung changa Mizoram chunga zo fa temo phurna asang hle ani ti atar lang bok Group Y te hian omna apianga lu sei tong mang in ti mizo te an ni a hengmi te hian abikin Myanmar chunga mizo in ti bik na le lu sei tong mangen in ngrang hona a thlen thin thu te aron tar langa Myanmar ramazo fa te chu chin ti a ko ani awangin chin le mizo tia ni na identity rang lo piang chu zo fa te in pum khatna atan a him lo hle ani ti po aron sei lang bok he zo fa te zinga ni na boina identity crisis chin felna tur atan ron na te zekin Myanmar mizo lu sei tong mang te hian ke ni pon chin kan ne ve tho ti mai sela ke ni Myanmar zo fa te hian kan kol mi te hna India rama mizo te khu chin vek an ni khu kan ti anga India le Mizoram mizo ten an vai chen te hna Myanmar rama chin ho khi mizo vek an ni khi o ti in an soi thungang ti in Group Z chunga mi chu mizo ni a lamin lo te an ni a hengmi te hi sap tongen anonymous mizo in ti in ada a hengmi te hi atlang puin chibing ni na von him tum tu te an ni a hengmi te hi le lama chan mizo identity thang lian tu le timoi tu an ni na omin a hriat thu te po aziak tel bok hengmi te tan hian in ti mizo a harna chin po a om thei thu te aziaka he ni na boina identity crisis chin felna tur atan kai khom na heti ang hian aziaka Myanmar ramazo fatatan in ti chin chop ngai lovin chin ti hian min hom vek ang chia hian khovel mun ten zo fatatu ma hi in ti mizo chop angai lova chinlung chwa zo fate mizo ti hian min hom vek zok ani ti hian group XYZ te hi kan pian thar angai ani ati lalthom le na hian he lekha bu kan zia chan lian ber kan ni na dik tak
truth identity zo fata ti thumal chu aron hmang hrim hle a hmana tur dik tak zo hna thlak zong zong te soi nan te mizo te group hrang pathum xyz soi fianan te chin le mizo soi fianan te po zo fa te hi aron hmang veka hita athuzia ngun taka kan chiar hian tun atang chuan chin emo mizo inte to lovin zo fa inte vek to ang u minti puin ber in ka hria lalthom le na hian mizo identity le hming zia dan thlem aron zeptela ama ngai pu in hming zia dan awanga harsana alo to thu te po aziaka zo fa te hming zia dana abikin hming to pa a le i zia lo chungchang thu te po aron soya kan hman dan hi a thavek mai lom ni ti in aron keu hlu deuh ni in alang tin hming zia zom le zom lo thu te po aron zeptel bawk a to bera babel model a hlolo ti hmangin zo fa ten tong hran kan hman dan te aron ziak lang boka Myanmar lama po tong in ang common language man chungchanga an harsana te aron soya mani chibil le tong an la man thu le tong in ang common language nei apo imo rolin inti luina emo man mo taka in nor emo hi chu tha ati lo thu te a thailang tel bok tin athupui babel model ati hi bible chang le a hril fiana te po thlem aron tar langa pathianin tong ati danglam sakha ahma an tong hran to sa tong khat hmanga in sui khom an tumna awanga an tong pa ngai hmang le tura tina nima zoka a hril fiana om thu te po aron tar lang bok ani zo fa ten tong in ang common language kan nei chu tha ati thu po aziak lang bok lalthom le na thuziak hian rampon zo fa ta thlirna chungchanga beng ati varin ngai tona a kai tho tha hle zo hna thlang mun hrang hranga om te ni na identity hrang hlom thum xyz ta aron da hi thlir thok adik angalang bi chen le zir chen ngai deuh ni in alang group x mizoram mizo ati mai po hi mizorama hian mizo kan intivekem ti hi hanzir chiang deuh theise angai nom le zolang group z chunga ada te po hi chiang deuh zo ka zia lan theini se a fe le zolin a ring om hming zia dan asoya hian hming to pa a le i zia chungchang le hming zia zom le zom lo chungchanga asoi ba ka hian tunlai khovel changkang chhozela nam hming zia lo awanga harsan om theite po han thailang tel se sabrama a hming zia dan thlak a tulna chan te pukha han soi fe deuh se angai nom le zol nge yang hming zia dan in nam in pum khanna a siam theile theilo dan thleng po in keima chuan thathnem kalo ngai pui ve deuh babel model aron sei dan hian ngai tona thatak a siam thei rolin ngai tona thalo tak a chok chok thei angem ti te ka ngai to a babel model theology po hi thlir zau deuh na hun chu han nei theise a fele zol in ka ring nam ni na ethnic identity atan tong in ang common language poimo na hi aron kal lek emo ati theya babel model manga aram le namro pui din tum hi pathian rem ro dan ado dalna ani awangin a hlo lova a hlo hlinta ngai lo ani ti kan hre reng a tha ati hi chu ka hre thiam pui phak chia lo wa nge ani don pompui harakati a theology himlo ani ber angem kati deuh ani then som pahnih na lalmal soma khyang te mizo ni na le nam in pum khatna lalmal soma khyang te hi departments of political science gov Aizawl college assistant professor na thok mek ani a tuna hian departments of political science mzu wa phd a bei meka
a topic chu ethnicity and nationality, studies of Mizo identity information ti ani lalmal samakhyang ti hian Mizo ni na le nam in pum khatna ti thupuya mangin Mizo chu nam nation seinan a man thu le Mizo ni na manga zo na thlak te in pum khatna thu chu azia tum ani thu aron sei masa a kan zawada ni na hop zo seina tongkam atan zo na thlak ti amang thung heng zo na thlak Mizoram chung le pon lama om te Mizo ni na kan la lungro lo thu te po aron tar lang bok Mizo nam lo din chwa dan soin ke zolan kumzabi sompali na vela Mizo ti tongkam hi mantan ni a angai thua soite van chungan kumzabi sompare na vela zo mi le Mizo ti man ani thu te aron tar langa British ho local ma te po ni zo ti mingkon lo puto thu te po aziak tel bok Mizo identity lo pian nan sai lo lalten kongro anu su ni in angaya lusei tong mangaro rel noya khan lusei ni lo nam dang te po omma se British ho khan an zawaya soinan khan lusai ti an mang ni in asai hun local zela lusai ti chuan a huam zo tok lova hriatna oma zo na thlak zong huam zo thei identity atan Mizo ti hi man alo ni a Mizo Union le Mizo National Front MNF te po hi Mizo identity ni na pholang tu ani thu te asoi lang bok Mizo ni na bul thut thua thilpui mo pathum chu thla khat ni na Mizo tong le Christian na ani ti in asoya thla khat kan ni na bul chu chinlung chhuak kan ni na hi ani a Mizo tong hi zo na thla kan man ber chu ani ati a Christian na hian Mizo na thlak te chu phwar khwamin thil pakhat soina angin akal to nia angai thu te aziak lang bok nam in pum khatna konga ko ushan poimo na te ran thlur bing dewa Mizoram Christian na lo lut khan ni na identity aron siam thara mani ko ran pol ni na khan mani ni na identity a hringa ko ran chuan nam chau ni lovin tongram ri po aron siama tuna hian zo na thlak te ko ran rang nei awanga nam chibila omte mani chibil tong mang mani chibil tong mang om mek te dan te aron ziak lang bok survey nei na apo Mizo ni na aya mani chibil ni na ngai poi mo chu somsari % lai ani thu te po aron ziak lang ko ran pol din mangan arampo na Mizo omte in pum khonna athriata Mizo Christian Service Fellowship ti alungrol taka omte po athendar thu te aron ziak tel bok Mizo ni na le nambil ni na awanga harsan na omte aron ziaka India dan pui constitution in kan nam ni na tribes rang min pe ka wanga harsan na omte aron saya India constitution chuan Mizo mar lai paite le adang te po tribes rang vikin ada awangin Mizo identity ti chuan omzia ane ilo thu le India constitution ang chuan lusai nam atan lo chuan Mizo ani thei lo thu te aron ziaka he harasana sukyang tur chuan nampeng rang te khai khom tu kan pom thlan thei tur zon angai thu te aron tar lang bok ani a hlang kom na ngai to zui ngai tak le zo na poimo tak ni bok mani nambil ni na pai in Mizo ni na van tur nge nambil ni na keng thwa Mizo ni na hi kan lam cha zo kang ti te po aron sei thoka Mizo ni na hi tum aya huam zaw le pom hlan thei zo ka kalpui angai thu in aron hlip ani lalmal samakhyang te hian kan ni na identity kan man mek Mizo identity trobul le lopian dan asaya
lusei identity in a huam zo lo awanga a huam zau zok tur mizo identity man alo ni ati hi chu hei ai hian ran chui zau deuh se a fe le zolang mizo ni na bul thuta thla khat kan ni na chu chinglung chho kan ni a ti mai aya thuk zok tunge min thla tu hming ti te min han ril thei se pom anom le zol nge yang mizo ni na bul thut mizo tong ani dan po hei aya so ife thei ni se adu am hle lalmal samakhyang te thuziak atanga thil langchiang tak chu kan zawa ya pom thlan tur ni na identity a kan la boy hle ani ti hi ani kan ni na identity hi bi chiana so ife kan tumna sat zo po le kan boina aril ting mai don ti mai tur in kosia he article jek tu du thu sam chu he lekha bu zia chan po hi ani a atakram kanda thleng thwai tura inga yang then som pathumna ti vanlal hlani identity le mizo sa khwa ti vanlal hlani hi Aizawl Theological College professor ani a mizo meichia pathian thu thiam te zinga hrelar le thuziak lama tholok tak ani a religion subject azirtir ti vanlal hlani hian identity le mizo sa khwa ti hmangin ran ziaka atira midang te nena tho pui introm identity ti chu ran soifia mizo identity chu mizo ni na ti in a hrilfia boka chu ni na tilang tu chu pianzia vunrong chezia in cheidan le tong du dan te nunzia khosak phung tidu zong etc te ani thu ran soya mizo ni na le sa kho po chu pi pu te hun atanga thil in zom hlat tun Christian kan ni thleng po a kan la chham nun zel ani in asoi mizo identity chu mizo zia le nun phung mizo na in ngat ani a chu mizo na lan chho na chu nun zia hlom ngai na bette aya upa zana le thu oi na te tranpui ngai te tranpui du na te le chani thani a in troi om te hi ani ati heng mizo na te hi namdang zinga ama ngai po in alo che thlat ve to na te atanga aton hriat ani thu te po aran thai lang bok mizo identity hi sa kho awang het ani thu soin kan pi le pu te hun atanga chungko le nambila an biak trin sa kha chungko le nam phur khom tu ani thu te asaya khupum puin an biak kha khowang ani a hun local zela lusei namte biak thin pathian chu manlar lo ni in chu mimal chung kwa le khothlang pum puya biak le rin theini a lo thangzel chuan chung pathian betu tia hriat alo ni dan te haziaka chu mizo identity chu alo thangdang lam zela Christian na po chuan aron tinghet in aron ti phui sui zel ani ati pipu te huna anasa khwa chuan pui thiam te an om thina chung pui thiam te po chu in thla chhon nilovin ati om mi te khan an ti mai ni in a soi chu pu Christian na nena alo in hekrem zel dan te soi boka a soi zel dana chuan sa khwa hi mi hring phor khom tu ber ani awangin so khavon nei me lo nam hian identity anei theilowang ti hi anga idan ani ti vanlal ni thujiak hi ama irom chok hlang ani hmela midang ziak emo soi emo engma po aron ta lang lem lo athujiak tur thua hian achiang thot viau ani ang pile pu te hun atanga sa khole mizona in zom na le Christian na te po chomnon zel ani dan aron sei te hi anga inom in hriat anom khop mai hei ai hian pipu te sa khwawang pathian le chung pathian an lo biak le rindan hi han soi chang deuh sela anga inom le zolin kring azia dan han en mai chuan pipu te sa khwa le Christian na chu thil thumun ani don hemo tia ngai mai thei ani
tin sa khovan nei melo nam hian identity anei theilowang hanti deuh top po hi hlema ru zau deuh atan chuan adu om hle then som pali na lanlun zira mizo identity bible atanga thlirna bilen zira hi Aizawl Theological College associate professor ni in biblical subject azirtira Old Testament department a head of department ani bil zirliana hianen mizo identity bible atanga thlirna ti thupui mangin chanchin thra ril tur pathian namthlan kan ni ti thlirna thlang atanga namdang nei na identity thlir apoimo thu in aran kia honga zek tu dangte ang bokin identity le ethnicity asoifia mithiam rang te soidan le khilfia dan po aran lor khom thavia wani khilfia na tam takara identity chu namni na angin man ani tu le ethnicity chu identity siam tu poimo tak nambil emo chibil emo soina ani thu aran tar langbok mizo identity soidan chuidan le huamchin siam dan rang te po aran tar langa kumsang khazakwa somsari mizo people convention in mizo ati nam som ni panga te po aran tar langa mizo identity hi soifia hartak ania asaitu ril ru jim le zawa po inha thei thu te po aran soya Christian na po hian kan ni na identity aran khoidang lam awangin mizo identity chu Christian identity ti asa ife mai theinia angai thu te po aran zeu langbok ani Bible atanga nam identity hlina aran luchil thakop mai Bible chu Israel fat identity chuina ani thu le chu identity chuan nam anga din atum ber ani lain adin chan chu midang te ta namal somna ani thu te aran tar langa namdang te ta na chanchin tha pek chwa chu Israel luile Israel tharko ranmo phurna ani dante Bible chang engemaw za thlo chanen aran soifia bok thulung hluya po an zinga cheng namdang ramdang mi le mi khol te kha an hnama an chiar lova an digna chanvo ero chu humhal an ni thute aran soya Israel fata hian namdang nopui pasal nei hi sola an ailo thule Bible namdang nei Samsona Moses David le Salomona tebaka lali so thla tu te jinga pomo abnu ruthi po atel thu azyak bok chuti rol chuan namdang nopui pasal nei chungchanga firdeu Ezra le Nehemia te po an onve tho thu te aran tar langani Bible zirtir na hin nam le chibing in la hratna le midang te do na lam ne lovin mi zong thla thomun kan ni na le pathian fa te vek kan ni thu ani zok dan te aran thai langa Israel te melma Assyria Babylon le Persia ram lal te po pathian in kachia hlo kamithlan kabel road ative tho thu Isaiah bung somli pakhat changkhat ami kha aram da chwaka Israel mi tele namdang ta chu pathian ma angkhat vek ani thu te aran thai lang tel bokane pathian in nam taram ri a kham sak chungchanga nam ni na chungchang aron sep chho lea Bible chang Exodus bung som pako changa le Deuteronomy bung som thum pani na chang riata thu teron le chhuakin pathian in nam te ta na leilung ramri a kham sak thu te nam din le nam ril ru pu hi pathian rem rod ani dan te po ziak bok athu toplama Bible le mizo Christian identity chungchang soile in pathian in ami te ramri a kham sak thina a melma te laka po ahum thina chuti rol chuan namdang te hlau hlak le hnoi che turin ati ngai lo thu te har ziaka namdang ne na in nei pol khabur lam ayin anrin na tidal tu ring lo te ne na in zom ero chu adu lo le thung ti te aran soi nem le bok keini hi Christian kan nia Bible zirtir na zuya kan nam tundin atul ani ti te asoya thulung thar Israel thar alo pianga nam ramri thian tin Christian identity alo piang to jok ani ati athu toplama Christian na in identity min pek dan hetiang hian asoi sakho pakhat rin na mun khat pathian pakhat biazo fate
kan kun hlang dial hian mizo identity in ang hlang min pe a hi pathian thil pek hlutak kan chan ani pathian bek in khom te pathian ni serte che ni thani kan che dan zong ati dang lama chung chon zo fa te min phor khom thung ani ati bilin zira hian athuziak tum hi aran khu zo thle zo fa christian tena kan har sana lian tak namril ru pudan chungchang thule bible zirtir na anga namril ru kan pudan tu dik tak po min ko mu thle in ka sia kan rama in beina le in chir thena na satak mizoram ngo abikin mzp le yma te po in nataka ankal pui mek namdang nupui pasal nei chungchang thu te po pathian thu manga adik lo zia te po aron soi chiang thakho mai namachian kan inzir tir dan him to lo le nam hum hal dan dik tok lo na ti chiang tu thatak le thu bel chen do lo tak ni in ka sia riak tu dang te ang bokin kan ni na dik tak zo fa te ti tong kampo a ser zinga amei ang mai in aran zep nem hle chen som pangana David lalrina mizo identity le chanchin thra christian na David lalrina hi Mizoram Presbyterian Koran Noya Probatory Pastor na thokmek ania Aizawl Theological College atangin DTH Missiology azova tuna hian zo mun pastor biala ommek David lalrina hian mizo identity le chanchin thra christian na ti thupui mangin aran ziaka athuma the mizo chunga namdang bru le changma te ne na kan inkar thu in rampum anghong dan te chumi awanga kan christian na po namhum halna chungchanga zona alo am thu te arun ta langa namni na identity hum halna atana zo fa teril ru in arbo azandan arun thai langa sakhole nam kalkop tir thiam hi ramle nam siamna atana apoimo ti te arun ziak langbok chanchin thai nam tin te identity siamna ani ti chanchanin bible thu atangin abrahama kal thlanga pathianin nam tin thave na tur thu a hriat ti genesis bung som panhi chang thum thu te thlung thar honalali so thu pek mathaya bung som ne pare chang som pako te ron la chuakin chanchin thaju tu tabik ma nelovin nam tin ta ani thu te ron ziaka chanchin thaju ani anga kan non pui thei lo awanga kan ni tur ang kan ni phak lo thu te po ron ta lang buk ani kor hak thuwa nazar iswati tongkam dang dai tak mangin christian bul in tran atang to a juda ten iso krista chanchin tha chu an mani nun phung culture zul zuya local pui an tum to dante krista chanchin tha namzia manga sinthwa tir tumna chuan ring tu te zinga harsana a hlen thu te po bible chang thlo chanin ron thai langa christian le nam zitin te hi in miracle tirzel hi nazat iswati dan ani lain keini chuan ramri kan pel donin kan namzia hli pel thiam thin lo ti thute ron tar langa mizo na identity le nazat iswati mangan chanchin thra hriltu ten an thuken le chanchin thra dong tu tenun phung an mebel thiam tok lo na awangan chanchin thra in an hato tur angen a thok thei lo thu te po aran fruit tela zo fa te hne na chanchin thra ran hril tu sa kan ti mai te po khanen mizo na kha an zir chiang to lova an sa khwa po an bel chiang to lo ni in asoya ram hoi bia lula nam min lo ti mai te po adik to lo thu te ran jak lang bok mizo te ti mizo tu kha chanchin thra nen in mil lova an chwa deuh vek ani ti in apu hial mizo identity har tharna ti mangin tunma namdang te le ramdang mi te min lo hriat dan le pudan dik tok lo kan nam nun zia culture le sa khwa te po zo pa tarmit atanga kan mi thiam ten an zet chen dan po ngainom takin aran ziaka kan christian le sab nun dan in chopol lutuk awanga christian na chu
namdang sa khwa ngai na mizo na reng hnol so du na te po alo in thlak chho zela kan pi pu te na pathian thu lo in phum dan te tirko polo theology angin mizo takin a christian thei ani ti te po kan zir chho zela ma kan son thu te po ran tar lang bok nama harna alo kal zela christian a in min hum him zo lo emni ti zona te po alo pian chho me thua christian na chu adinna ading hlata kan ram le nam dam nan po chanchin tha hi a thatok ti thu te asoya kan ram ro ral tu politician jok hian christian na hi anon pui to lo wangen le politics bul tran dan dik lo awangin kan ram din hun hi a hing jok nia angai thu te po ran ta lang bok tin namdang ten kan ram chung har san na an siam theina chan bul ber chu ram hroi tu ten mi khwal hlen an thiam to lo wang ani atibok david lel rina hian athupu ronja hi a hwa zo thle in ka hria mi tam tak thin lunga zona mi zo anen ti le christian a chungchang om te po chan na fum fe tak min chop chok sak in ka hria mi hring chak lo na awanga chanchin tha in min siam tha zo lova ma kan son pui zo lo ati le chanchin tha hi nam tidal na po ani thei ati lai tak hi soizaw deuh atan adu om hle ka ti dewa a soitum amaril ru afia angen chertu teril ru lama afia to lo thein ka hria namdang identity chungchang a soina ani awangen bible po in nam ni na angai poi modan te po aron thlur chok tha a christian le namja culture hi kalkop tir thiam apoi mo thu te po ron chop chok thle bok Birmingham PhD ka zirlaya ka article jam saber mizo te hilula nam kan ne lo ti po athujiak hian mi hriat chotira nama har tur chong christian na hi kan nam nun nen kalrol tir thiam konga rabi poimo tak aron tukin ka hria le voin chu ti thleng khalo ne phat mai se lo nga thatu te le lo hlir thin tu zong zong te chunga lom thu kron seimol mola ale pe ka po lo hlir zel turin khongena koron dil bok ani